Красава, на. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman menunjukkan salah satu tank angkatan bersenjata Ukraina yang sedang beroperasi, bergerak maju mengambil posisi di salah satu jalan di kota Bakhmut. Narasi unggahan menyebutkan hal itu untuk merespon tindakan PMC Wagner yang mencoba maju di wilayah tenggara kota Bakhmut. Diketahui juga 2 hari yang lalu bala bantuan angkatan bersenjata Ukraina dari Kherson tiba di kota dan membawa amunisi. Красава, нахуй. Вообще отлично. Еще один выход. Бля, я ему за задание. Сейчас, раз, два. Арнюня. Еще один. Красотулька его. Красава, на. Вон по пидорам наш танчик работает. О! Красава, нахуй. Вообще отлично. Еще один выход. Бля, я его вон занят. Сейчас, раз, два. Арнюня. Еще один. Красотулька его. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.